Tariki ni 18 mweri wa 11 mwaka wa 2023 ukiri mwega nie ni ndaikaria gite giki kio memerekia nigetha ngoro gikumenyithia maria andiki aitu magitinda makihanga na maria magiturehera metha-ini itu ya mohoro ya muthingi ni gikurehera getuko wa Wambui Njau no mbere ndaya atobetwo mukire matemo mamo. Mamwe wa maria tukwaririe ni ate bei ya mafuta sasa tumeanza kuishughulikia. Hapo ndio tunataka kusikia. President William Ruto gutetera itua ria uguri wa maguta gukwa kiuga mabũrũri ma Afrika ya irathiro maretha maguta ota bũrũri wa Kenya. Saa hii Kenya inasumbuliwa na ile madeni ilichukuliwa hapo nyuma. Ile kazi mimi nafanya saa hizi ni kusafisha. President William Ruto kuria a Kenya manyitie muthiori kuona ati ni gugukorwo na kahinda karito ka muturire mwerekera-ini wa kwagirithia bũrũri. Gĩthurano gĩa kĩama kĩa UDA gũthamio kuma tariki 9 nginya mwaka ũkĩte. Nayo timu ya Harambee Stars guthie na mbere kwiharĩrĩria rĩrĩ matanyĩtwo kũrona na timu ya bũrũri wa Seychelles mbĩtĩka-inĩ cia kũmatha tigiti wa gũthaka mbĩtĩka-inĩ cia kĩmabũrũri. Na gitio kinene etikira gukorwo kigushia njungwa yaku ngoro ngikumenyithia mau na mangi maingi no ukorwo kirure mutamburuko uyu mwena wa YouTube ari Muthingi TV anaguo mwena wa Facebook tutigire ndumiriri kuria ari Muthingi TV na tukirika kiondo-ini gitu kia mohoro mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nethite na mbere na gutetera thuguri yake ya maguta kuria augite ati thirikari yake iri muoroto-ini kana iri wira-ini nigetha gutigirira ati bei ya maguta ni aikorwo kuruka akiaria ari ya President Ruto gukore kaunti-ini ya Kirinyaga augite ati negutigirira ati bei ya maguta ni aikorwo igikuruka na akauga ati riria aikorwo ke wathani a bũrũri wa Kenya andu akire na maguta no ende thutha wake kuingira nikiranire ngirimiti na mabũrũri maria makire na maguta niguo bũrũri wa Kenya ukorwo kigia maguta atoria mwandiki witu Chege wa Njohi arakorwo gituhingurira mohoro hwaini. Bei ya mafuta sasa tumeanza kuishughulikia. Hapo ndio tunataka kusikia. Mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni akinyĩrĩirie ati thogora wa maguta wambatĩrĩte guothe na to bũrũri wa Kenya wiki. Sikizeni. Sawa sawa. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya akiarĩria mũingĩ mwena wa Ndeiya kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa kũrugũria barabara ya Sagana nginyagia thigũkũ kũhetũkĩra Kathaka. Ruto oho nĩ atarĩirie atĩ akĩoya wathani bũrũri ndwarĩ na maguta no ĩndĩ we aingĩra wathani akĩingĩra thoko-inĩ gwĩkĩranĩra ngirimiti na mabũrũri ma nanja marĩa mendagia maguta maya. Tulifanya mpango kwa sababu wakati niliingia ofisini siku ya kwanza petrol station zetu nyingi hazikuwa na mafuta. Mlikuwa mnaona watu wanapiga foleni kwa petrol station. Ni kweli ama si kweli? Mafuta ilikuwa imekosekana kwa sababu madola ilikuwa imeshindikana. Mimi nikaenda nikaongea na watu wa Saudi Arabia. Nikaenda nikaongea na watu wa United Arab Emirates. Nikawaambia hii mafuta kwa sababu mambo ya madola inatuletea matatizo. Gĩtũmi gĩa thogora ũcio kuongerereka nĩ atĩ ũrathurimwo nĩ arĩa marendia maguta macio nja wa bũrũri. Ile kitu siwezi kuwadanganya ni kwamba bei ya mafuta inashughulikiwa na wale wanatuuzia mafuta. Tunaelewana? Sisi kama Kenya hatuna mafuta, tunanunua kwa watu wengine. Ona gũkĩrĩ ũguo Ruto nĩ ahete mũingĩ wa bũrũri mwĩhoko wa thogora wa maguta gũikũrũka ihinda rĩũkĩte. Hata ingawaje bei duniani kote imepanda, tunafuata vile inapanda na tumetafuta namna ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuhakikisha kwamba bei isipite mahali ambapo Wakenya wengi wataumia. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremka. Mwezi ujao itateremka zaidi.
Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Icũng'wa ngucanio-inĩ yake na mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ĩgiĩ thũgũrĩ ya maguta nĩakomithĩtie Odinga akiuga atĩ we nĩwe wakuruhanĩtio thũgũrĩ-inĩ ya maguta thirikari-inĩ ya mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta, na rĩu mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩahotometie ungumania hamwe na thũgũrĩ ya kũhinyĩrĩria mũingĩ maguta-inĩ. Sasa nataka niambie yule mzee rafiki ya huyo mama wa hapa Kirinyaga, akisema uongo ya G to G, ukweli nitamwambia. Nimwambie nisimwambie? Nimwambie nisimwambie? Yeye mwenyewe anajua he was the sole guarantor and underwriter of ile mambo ya deep state, ya state capture na corruption yenye ilifanya bei yetu ya mafuta na shilingi yetu izorote, sababu walishika bilioni 2 dollars, $2 billion. Hiyo ni bilioni ya karibu 300 pesa ya Kenya. Wakashika wakaweka kwa bank moja ambayo walitumia state capture, na hiyo bank mnajua ni bank ya nani? Adini Hamuthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Haya, gatho cia mwanya Chege wa Njohi ni undu wa riboti yo tugithie na mbere ni ati President William Ruto nĩthiĩte na mbere na gutetera thirikari yake haria augĩte ati weo nĩmakoretwo makiruta wĩra, na oho augĩte ati ndakureka kuona ati bũrũri wa Kenya nĩwaingĩra mũtondo-inĩ wa mathirĩ atoria thirikari ĩrĩa yarĩho yamĩtigire. Oho nĩ orĩtie a Kenya gukorwo makĩmũmĩrĩria na gukorwo makinyitia mĩthiori ya kuona ati mũtũrĩre ndũgũkorwo ũkĩhũtha kwa ihinda rĩrĩ, no ĩndĩ nĩũtigĩrĩra ati ni wagikorwo gicoka line haria augĩte ati nĩũkorwo agĩthondeka maũndũ wona mĩaka kana wona thirikari yake ya hota. Mwandĩki witũ Mwangi wa Murugi akĩrĩ na ici makĩria. Mwaka uliopita masiku kama hii unga ilikuwa shilingi 230. Saa hizi unga imefika shilingi 130. Ni kweli ama si kweli? Ni mĩario ya mũtongoria wa bũrũri arĩ mwena wa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga hĩndĩ ya ũrugũria wa bara cia mĩkĩra na kũrĩa athiĩte na mbere na kũgathĩrĩria makinya ma thirikari yake ma kũhũrana na ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Sasa mimi niko na imani kuwatangazia ya kwamba kuanzia mwaka ujao ile miradi yote ilikuwa imekwama sasa tutazikwamua, kwa sababu tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Tulikubaliana ya kwamba kilimo ni ya muhimu sana, na ili kusaidia wakulima watuzalishie chakula tulisema tunapunguza gharama ya mbegu na gharama ya mbolea. Na kugerera mũbango wa ũheani wa bataraitha ya raithi kũrĩ arĩmi bũrũri-inĩ, Ruto nĩaugĩte atĩ nĩ ikinya rĩkoretwo na umithio na makĩria harĩ kũnyihia thogora wa irio, akĩruta watho kũrĩ rũhonge rwa irio nyũmũ gũtigĩrĩra atĩ bataraitha ĩno nĩ yakinyĩrio arĩmi na ihenya ũrĩa kwahoteka na njĩra ya raithi. Ilikuwa 7,000 sasa ni 2,500. Nimeambiwa ya kwamba kuna upungufu kidogo hapa, ile ya top dressing. Nimeambia watu wa cereals board kufikia Wednesday lazima hiyo mbolea imefika hapa Kirinyaga, kwa sababu tumenunua mbolea ya kutosha. Oho akĩarĩria mũingĩ gũkũ nĩerĩire arĩmi a mũcere mwena ũyũ na kũmahe mwĩhoko wa kũgunĩka na ũrĩmi wao, akĩmerĩra kũgũrĩrwo magetha mao na mathogora mega, hamwe na arĩmi a iria arĩa makoretwo makĩgũrĩrwo iria rĩao na thogora wa rũhiũ rũtuĩku. Mchele hapa Mwea, tunaelewana? Nimesikia ya kwamba bei ya mchele imekuja chini, shilingi 70 na kitu kwa wale wanauza pale Mwea. Mimi nimeambia watu wa cereals board, ili mkulima asiumie, ile bei alipata ya shilingi 85 kwa kilo moja turudishe hapo. Ruto nĩaugĩte atĩ ndarĩ hĩndĩ arĩtĩkĩra kuona bũrũri ũgĩthinikana mũtondo-inĩ wa thĩna kumana na mathirĩ ta marĩa kũringana nake matigirwo nĩ thirikari hetũku, akĩrĩra a Kenya kwagĩrithio kwa ũtonga wa bũrũri kũgerera mĩbango ĩrĩa mabangĩte. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie, hatutapeleka taifa letu barabara ya madeni ambayo itatuletea matatizo. Saa hii Kenya inasumbuliwa na ile madeni ilichukuliwa hapo nyuma. Ile kazi mimi nafanya saa hizi ni kusafisha. Oho Ruto ndanatigana thutha harĩ kũhũrĩra ndebe imwe cia tabarĩra iria thirikari yake yambĩkĩte arĩ hamwe na waki wa nyũmba cia raithi, oro ũndũ ũmwe na ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ. Peleka kule bunge ndio tuwe na universal health coverage, na vile vile
ile pesa mnanunua ama ile pesa mnalipa ya NHIF kuanzia Januari, wale mnalipa shilingi 500, sasa tutapunguza ikuje shilingi 300. Ando-ini ha Muthingi TV ile yako ni Mwangi wa Murugi. Hata Kangaita. Asante sana Mheshimiwa Rais. Haya, tukitigana na icio kaunti-ini ya Isiolo, aikari ni magomeirwo ni kiguo mai guku thirikari ya Governor Abdi Ibrahim Guyo ikinyitania na ruhonge rwa mutharaba mutune gutirira aikari acio airio na andu mahuthiro. Aikari ni macokereirie kana ni macokeirie Governor ngatho ni undu wa wirutiri wake guku makihoya aria mari mwena uria winawe nino makorwo onao magithamio. Atore mwandikito Jerry wa Ndungu aratariria. Ithatu aria mathamitwo micini yao ni muyuro wa mai kaunti-ini ya Isiolo na angĩ 10,000 aria magomeirwo ni thina o ta uyu riu ni magukorwo makiheo irio na indo cia mahuthiro ni thirikari ya kaunti ino. Ile mvua imenyesha katika Isiolo County imeweza kuathiri watu kiasi ya 10,000 na pia ikaharibu makao ya wengine watu kama 3,000. Akiaria ececeni-ini ya borithi kuria akurekagiriria rori cia gutwara indo cio Governor wa Isiolo Abdi Ibrahim Guyo augite ati thirikari yake ni nyitanite na ruhonge rwa mutharaba mutune hari guteithiriria aria magomeirwo ni kiguo kiu. Today we are here to flag off consignment which will benefit 10,000 households of Isiolo County who are affected by enhanced rainfall. Kuringana na Governor Guyo, icigo itiganite kaunti-ini ya Tabasa, ile Saburo na Kombola nicio cigomeirwo na njira nene o ati barabara igithukangio, akiuga ati ni akurutithania wira na thirikari nene niguo mahote kuhuthira ndege na ruhonge rwa mbiraru niguo mahote gukinyiriria aria magomeirwo irio na indo cia kuhuthira. We know we cannot reach some places here in Isiolo County because of the rainfall, specifically the Tabasa, Sericho, Saburu. We will coordinate with national government to airlift foods to those places so that our people cannot die because of hunger. O nyumba ni gukorwo ikiamukira kilo 6 cia mutu wa ngima, mucere na lita ya maguta ma kuruga na indo ingi cia urugi. Undu uyu ugitanywo kumahumura gwa kahinda ka mweri umwe. Serikali ya county tumeweza kuprovide chakula kwa manyumba 10,000 na kila nyumba wataweza kupata ugali kilo 6, mchele kilo 6 pamoja na mafuta ya kupikia. Pia tutaweza kuprovide non-food items kama tents, kitchen set kwa wale ambaye wameweza kutolewa kwa manyumba yao kabisa, sehemu ambaye ni kama Saburu, Kombola na sehemu zingine katika hii kaunti. Aria maramukira uteithio kuma kwe wabici ya Governor Guyo ni magathiriri ikinya riri na njira nene gikiarita na aria guteithio kwa aria magomeirwo na njira nene. Mashirika wengine pia waweze kusaidiana na gavana wetu, watuzaidie ndio chakula ikuwe mingi ifike kila mahali. Governor Guyo ni irikari aria magomeirwo ni akukorwo kimakinyira mahinda kwa mahinda kuhutukira ruhonge rwa guthaitira maundu ma mwanya niguo gutigirira ni makorwo makiamukira uteithio. Na sisi kama serikali ya county tumeshirikiana na watu ya World Bank. Watu ya World Bank wameweza kuprovide milioni 300 ya kuweza kuhakikisha tumeshughulikia drainage ya Isiolo County, and we are hoping the next El Nino we will not have such problem of drainage in Isiolo County. It will be sorted out completely. Ngiribotera Muthingi TV, Jetagwo Jerry wa Ndungu. Typically inaenda kwa Haya, tugethie na mbere ithurano cia kiama kiria kirathana kia UDA ni itiritio kuma tariki 9 mweri ukite nginyagia tariki kana mweri wa kana mwaka ukite kuria ndumiriri ya guthamio kwa ithurano ici ndirira heanwo niki kiragitumire ikorwo igithamio no ende gutokorigana na mutongoria wa kiama giki President William Ruto ni maugite ati aria mathurirwo na kiama giki na aria matathurirwo nakio mathie na mbere gutambia ngumo ya kiama giki matũra-inĩ.
na mbere ni ati mbeũ njĩthĩ nĩ moritio maingĩrĩre kothi cia moko iria ciheanagwo thukuru-inĩ cia thirikari oro hamwe na cia andũ kĩũmbe nĩguo kuona mĩeke ya mawĩra, kuona arutwo aingĩ nĩ makorete kothi cia maobici no ĩndĩ mĩeke ya mawĩra nĩ mĩkunderu. Mũcemanio wa kũhumba thũmbĩ arutwo a thukuru wa International Teaching and Training Institution, Ndagĩtarĩ Salome ũrĩa nĩ mũnene wa gĩthomo augĩte atĩ rĩu nĩ ihinda rĩa mbeũ njĩthĩ gũkorwo magĩtĩkĩra gũcoka kwagana gũkorwo makĩhĩmbĩria kothi ici cia moko. Makiri ma mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ wa Kenya moragĩra kothi-inĩ cia moko ona maga kamweke ga kũingĩra university na hau magate mwĩhoko wa kũingĩra kothi-inĩ ici iria ciheanagwo gũkũ bũrũri-inĩ oro hamwe na thĩ ng'ima handũ ya Roma. Hĩndĩ ya kĩgomano kĩa hamwe gĩa kũhumba thũmbĩ arutwo mwena wa Kajiado thukuru-inĩ wa International Teaching and Training Institute, Dr. Salome ũrĩa nĩ mũnene wa gĩthomo augĩte atĩ he bata andũ ethĩ maingĩrĩre mathomo maya kuona marĩ na ũguni mũnene makĩria. Supplementing the efforts in the provision of opportunities for all. So as a government, we actually encourage, government cannot be in every corner of this country. So the government is happy when we have such an institution because it is supporting the government in providing opportunities for training. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ Lucas Mkula augĩte atĩ nĩ mathuthurĩtie na makamenya atĩ thukuru cia moko cirĩ na ũteithio kũrĩ arutwo kuona mawĩra ma moko nĩmo maingĩ gũkũ makĩria. Na tunaona vile Kenya inaendelea, tunaona hizi courses za kufundi zinasaidia sana. Kothi cia moko nĩ cia bata kuona atĩ thutha wa mũrutwo kũrĩkia mathomo make no aige wĩra wake kĩũmbe kuona kothi yake ĩrĩ moko. Kwanza kwa kazi ziko na pia uzuri ya courses ni skill based pia. Mtoto ama mwanafunzi anaweza pia mwenyeji jiajiri na kujiendeleza pia kimaisha na hizo courses. Aciari onao matinatigwo na thutha gũcokeria honge ici cia gĩthomo ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mbeũ njĩthĩ kamweke ga gwĩkũria na kũmateithia kũmenya bata wa mathomo maya handũ ha gũtinda magĩciria oro mawĩra ma ofici. Kwa sababu siku hizi kazi za white collar job hasipatikani, lakini hii ya watu kujifanyia kwa mikono yao naona ni muhimu sana watoto kusomea mambo ya technical. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Ngatho cia mwanya Wambui wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, mĩhang'o ya o mũthenya itũra-inĩ rĩa Chepreria Kipkomo gũkũ kaunti-inĩ ya West Pokot nĩ rũgamire gwa kahinda thutha wa arutani a gĩkĩro kĩa natharĩ kũrũrũngana magĩtetia kwaga gwĩtĩkio kana kũheo mĩeke ya mawĩra, makiuga atĩ ikinya rĩu rĩngĩ makũngĩtio ũteti atĩ na matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Lawrence Otunga maugĩte atĩ ona mĩcara ĩrĩa maiguanĩire ndĩrĩ yarĩ gũkorwo ĩkĩrĩhwo wega. Rĩu makĩheana mũkana wa thikũ 14 wa kũrũganya nginya wabici-inĩ ya gavana kana kũhanda cira igoti-inĩ gũtetia mabataro mao. Teachers power! Solidarity! 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 Solidarity forever! Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Any officer, whether director, CC, or anybody in the county government in senior most position, we want to tell you that if you try to obstruct these teachers from seeking justice through the union, then we will meet in court. Yes. We will meet in court. That's the only legal procedure we are going to follow beginning next week. Yes. Teachers power! Solidarity! Solidarity! Kama ni kumobilize, twende ofisi ya governor, tutaenda. Yes. Yale mnajaribu kusema na mlijaribu kuongea Jumanne mkiwa pahali na ninajua kuhusu Bruno, nitaka kuambia hiyo amutanitisha. Tutamobilize, tukuje kwa ofisi ya governor, na hata nimeambiwa, niliuliza rafiki yangu Orengo,
akasema hii watu walileta shida. Sasa Orengo amemaliza mambo yake. Orengo ni mmoja wale my role models, senior council mwenyewe. Sasa we governor, kama Orengo anafanya, mbona usifanye? Nataka nisikie next week ushamaliza hii maneno, hatutarudi nyuma tena. Walimu wanachukuliwa as if ni watu hao kwenda shule, and yet these people they have papers. Hiyo ni maajabu sana. Hao walipa pesa wakaenda shule, wakaenda secondary, wakaenda mpaka college, university. Na saisi wana intimidatiwa sana ya kwamba kulipa pesa kidogo. Na riboti iyo nä räikå kanyaga kwa kambere ga gå korwo ngä gä ikä ria andå akorwo gä thiä kå raihu na thä na mbere gå tå tå mä ra ndå mä rä ri yakå kå rä a kwa Muthingi TV arä mwena wa Facebook. Nä tå racokereria na mangä maingä. Umecheza Loto kwa muda gani? Karibu miaka 2 hivi. Miaka 2. Yes. Ushaishinda chochote? Sijaishinda. Naonanga tu watu wakishinda. Na mimi sishindi, na shangaa kwani mimi nacheza namna gani? Lakini vile nilipigwa simu last week ati ndio mshindi, nikashangaa sana, nimefurahi. Ulishinda pesa ngapi? Sijajua ni ngapi. 500,000 Kenya shillings. Wow. Changamka, cheza Loto. Ama umeandikwa? Nimeandikwa. Umeandikwa? Yes. Kwa hivyo itakuwa namna gani sasa na hiyo 500,000? Hiyo 500 nitafanya biashara, naweza fungua hata kaoshi yangu. Ndajenga, ndanua shamba. Na kwa wale maybe wamecheza Loto, ungependa kuambia nini? Naambia Loto ni ya ukweli. Waendelee kupambana, watashinda siku moja. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza Loto. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro, ihinda ni riri, amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke. Uka tutume ndugu na tutirithanie hamwe, amu ndugu ni makinya. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed, na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikianie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema.
ni twacokereria gukwari kwa Muthingi TV maya mohoro mahwaini wa umuthi tugicoka kiondo-ini gitu mwaka ukite marihi ma bonathi ya macani megukorwo mari iguru kumana na makinya maria matacoketie ni ruhonge rwa uramati wa macani rwa KTDA ni ndetore huthiririo ri muikarigite bodi-ini no Enos Njero akiuga ona mbeca cia mweri ni gukorwo ikiongereka ihinda-ini riu muikarigite wa zone 5 John Mithamo wa Suzana ni oritie atongoria kwaga kuingirira uteti urimi-ini uyu tore mwandiki witu Wambui wa Maina aratariria. Hindi ya mucemanio gatagati ka arugamiriri a matinga ma macani na arugamiriri a banda cia macani kaunti-ini ya Kirinyaga. Mucemanio uyu ugitongorio ni muikariri giti wa bodi ya KTDA Enos Njero hamwe na muikariri giti wa zone 5 John Mithamo wa Suzana niguo kwaririria mitaratara ya kugacirithia urimi wa macani kaunti-ini ino na gutigirira murimi ni aguneka kumana na thithino yake na ni maratu support ni tondu wa ciego ira mareka atia marona tureka. Enos Njero ambiriirie na kwirira murimi ati kuri na mwihoko ati mbeca iria marihagwo o mweri ni igukorwo ikiongererwo kwambiriria mwaka ukite. Hapo Januari Februari ni tangazo itatolewa, mtangaziwe mmeongezewa ama mtaongezewa. General mtamuuliza hapa vile tumeongea wapi, lakini sababu wakulima wameitisha watapewa. Njero augite kuri na kilo milioni 90 cia macani thito-ini ya Mombasa maria matendetio na riu maratanya kumendia kiambiriria-ini kia mwaka ukite. The volumes of outright and unsold tea. Hatutakuwa na mambo ya kusema kuna outright huko Mombasa, volumes ziko mingi, tunafanya vile tutaweza tukishirikiana na Timbo tuone outright zote zimeenda. Mwena-ini wake muikariri giti wa zone 5 na uria ni mumemba wa bodi ya KTDA John Mithamo wa Suzana augite bonathi ya mwaka ukite marihi megukorwo mambatirite makiongerera ati ciringi 50 o hari kilo. Structure ya KTDA andu aitu uria turamikorire gutire handu ngethie uike guka kurutire mbeca riana tigapatia mwici toheagwo irio kuinukio muthi na iria toheagwo he handu hangi ukiruta mbeca. Wa Suzana ni orete atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga kwaga kuingirira uteti urimi-ini wa macani kuona nio marahingica murimi. Siasa ya macani iko ni andu a macani no giuka kwaria uhoro wa macani uke gutwara ni mbeca uratuongere uratige kurehe siasa macani-ini urimi-ini wa macani. Maundu-ini megie bataraitha arimi a macani makoretwo makigura bataraitha na thogora wa ciringi 3,500 na igakorwo igicererwo no riu makiuria thirikari kugithia thogora uyu. Price eno still ingirauka irauka na bei iguru ria 3,500 no thirikari ni apronouncire na yauga murimi na kinyirwa ni fertilizer na ciringi 2,500. Koguo ni turona thirikari no irekirira kuona no ikuthie na mbere na gwikurukia bei ya fertilizer. Riu niguo kugacirithia urimi uyu niguo murimi agunike no nginya atungate macani make na gutigirira mari na gikiro kiega. Enos Njero akiuga mararongoreria kuongerera gikiro kia macani niguo makiendio na nja ya bururi magakorwo na ritwa ria matinga ma guku bururi-ini. Inajaribu kuongea na serikali ya Iran ndio tuone hiyo soko itafunguka tena, majani yetu iweze kwenda huko. Si Iran tu, mpaka UK kunaenda Orthodox, Russia na kule kwingine mpaka Germany. Tuone hizo soko zote zimefunguka ndio tuweze kupeleka majani yetu huko. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Wambui wa Maina. Haya na areta njira ya gukinyaniria bara ya ugaruruku wa riera na kuongerera kari kiondo kia magetha bururi-ini makiria kaunti-ini ya Bungoma aikari ni mathingatitwo kuhanda miti ya matunda nigo kugunika nayo ni kuringana na murugamiriri wa gikundi kimwe kia urimi Mudugutu Vincent Wanyonyi uria warite arimi hang'o-ini ya uhandi wa miti mathukuru-ini akiuga ati thengia waritana ria mutongoria wa bururi kwagirithia maria maturigiceirie ni hari bata muingi kuhanda miti ya kumaguna. Maji madam. Oh.
Tuna support the commercialization of crop and livestock into commercially oriented enterprises for food and nutrition security. Na siku ya leo tuko kwa maneno ya upanzi ya miti, na sisi kama mradi tumechagua miti ya matunda. Tumepanda has avocado alafu na mangoes, these grafted mangoes that will boost the nutrition security of our children in this school and even the community around if they will grow into a commercialized level. Lengo kuu ni hii miti ni matunda ya chakula na pia inasaidia ile forest cover, ile 10% forest cover, ili tuweze kurekebisha kubadilika kwa hali ya anga, climate change mitigation. Kwa hivyo hii ni ya kusambaza kwa watoto wa shule na pia wananchi wengine waelewe ya kwamba mabadiliko ya anga inaharibu mambo ya chakula, mvua inakuwa mingi ama ukame pia inakuwa mingi, inaharibu food security. Kwa hivyo tukirekebisha hali ya anga pia tunakuwa na chakula ya kutosha. Katika kilimo huwa tunasema ya kwamba kama uko na ekari moja hakikisha ya kwamba uko na miche ama uko na miti zenye zinatosha 10% cover. Hiyo ndio lengo letu kuu kwa kupanda hizo miti. Kwa kuchangia kwa venye umetuletea miti kama serikali, tunajua kwamba even food security kwa shule tutakuwa tuko safe kwa sababu tunajua kwamba miti tutahakisha kwamba inafika maturity level na tuna harvest matunda. Turio mwena uyu wa Bungoma aikari awadi ya bukusu ya Muhuro gicigo bunge kia Bumula kaunti ya Bungoma ni mahetwo mwihoko wa kuonaga na utheri wa thitima thutha wa gukorwo maikarite na ciraniro kuma atongoria ao na thoni thutha wa mabitha a ruhonge rwa utambia wa thitima cia matura gwikinya mwena uyu kuruguria giceceni kia utambia wa thitima na ikinya ria magathiririe makiuga ati ni tabarira ikumateithia muno hari mari kana hari mawira-ini mao. Tulikuwa karibu tuna give up. Wengine kama wana kamati. Ile inaugural speech ya hapa ya mheshimiwa na team ili very high powered delegation ilikuwa hapa, nafikiri mna hiyo record. Tulikuwa assured everything is coming. Tukaambiwa tuangalie gazeti fulani ya siku fulani, advert itakuwa huko. So vile vitu vilikuwa vimefifia kidogo. Sasa na sisi tunakimbia kwa hawa. Bwana, hebu ambie mheshimiwa maneno hapa haiko kama uliambiwa. Tutakuwa sasa na wataalamu hapa. Hiyo ndio kitu moja sasa ndio tutakuletea hapa. Sasa itakuwa kama kitu kama shule. Tutakuwa inatuletea services closer to the people in terms of electrification of this county and this constituency. So our headquarters in Bungoma County will be here. This is where the office will be based for Bungoma and probably the entire western region. So regional manager wetu atakuwa anakaa hapa na county supervisor atakuwa anakaa hapa. Kutakuwa na maofisi, kutakuwa na makazi ndogo ndogo zenye zitakuwa zinahitajika, na hizo zote ni watu wa area hii. Huwezi leta mtu kuchunga boma hii kutoka Meru, yeye ajui huku, ajui watu wa huku. Lazima itakuwa mtu wa hapa. Nake mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini wa bururi Raymond Omolo ni akinyaniria ati thirikari ya Kenya Kwanza ni irutaniire gutigirira ati ni ahingia ciraniro o iria yerire muingi kuhitukira mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto akiriria thikia mohoro mwena wa Kachileba Pokot ya Ithowiro igongona-ini ria gikundi gia kuheana uteithio kia Drugs for Neglected Diseases Initiative riu ni maguthomithia arwaru aria mateanirio. Oho Omolo niranire ati ministry ya ugitiri ni ukorwo ikihukia utoi ikaimana. Ya pili ni mambo ya usalama, na kama katibu mkuu ambaye anashughulikia mambo ya usalama, ya kwanza ni kuhimiza viongozi wa hapa ili washirikiane na wenzao kutoka makaunti jirani ili tukue na hali ya usalama nzuri kwa wananchi, ili maisha na biashara na mambo ya elimu iendelee vilivyo.
Moja ni mambo ya afya, na rais amekuwa kwa kipaumbele kuiangazia ili watu wetu na wananchi wote wa Kenya wawe na afya nzuri. Juzi kuna miswada 3 zimepitishwa bunge ili kushughulikia mambo hii, na ugonjwa ya kalaza ni moja yao. Inatakikana tuishughulikie at the primary level, the primary healthcare service. Pia nimefurahia kwa watu kuja kwa wingi sana hapa Kachaliba kusherekea hawa watu wetu wa DNDi ambao wamekuwa wa msaada sana kwa kaunti hii kwa kuweza kusaidia sisi kwa matibabu ya magonjwa ambayo yamesaulika kama vile kalasa, na wamekuwa kaunti hii kwa muda mrefu, na hii mbio ni kusherekea hawa na pia kuleta sisi pamoja, kama vile pia amesema, kusherekea mambo ya amani ambaye tumeweza kushuhudia katika sehemu hii, hasa sehemu hii ya Kachaliba, na sisi kujumuika pamoja ni kuashiria ile umoja wa taifa letu. Happy to celebrate this very August celebration for DNDi. It's the 20th anniversary. They've been doing a fantastic job in curbing neglected disease and offering treatment for the people of West Pokot, but also largely in people in rural areas. So as France, we stand by DNDi, we stand by the local government of West Pokot, by the government of Kenya. Haya, na riboti yo kuma West Pokot ni raikorwo gitweka nyakagi gaukorwo gitugikiria ndakorwo githie kurahi kuona ati gicokereria gukorwo gigutwara jaine itu ya mohoro ma mathako na kuo ngomenyithie uria ciana cia atumia ciregarika. Looking for an office space? 4th Avenue Towers is a professionally designed 25-story executive office that is conveniently located at the heart of the Medical and Legal Services Square within community area. The office is easily accessible from both Valley Road and Ngong Road. Professionals and business people now have the opportunity to own a premium piece of office space, the optimum choice for the modern professional. Key utilities include 24-hour security with CCTV surveillance, high-speed internet access, ample and secure parking, high-speed elevators, power backup generator, open rooftop and a restaurant. 4th Avenue, an amazing product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno Mudhingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.
ni twacokereria gukwari kwa Muthingi TV na gitio kinene riu ajitikire ngoroge gutwara kuria iharo-ini tukiambiriria timu ya kagigo ku bururi-ini ya Harambee Stars ona thengia wa ukoro makuheurwo ni timu ya bururi wa Gabon na bao 2-1 riu ni marikite nginya kuria mwena wa Abidjan kuria marathi na mbere kwihariria bururi-ini wa Ivory Coast mbere ya gucungana na timu ya Seychelles betika ari cia kumatha tigiti wa guthaka betika-ini cia ke mabũrũri. Harambee Stars ni meranĩire gukorwo magĩka wega na gukorwo makimatha tigiti. Ontozo Joana. Rico. Ontozo. Nacio irafu ihambataga betika cia FKFPL bega kirafu kia KCB makorwo magitungana na timu ya AFC Leopards muthenya wa omothi ari betika yake urata hari timu ya fegi ya KCB ikiro kimahura ku bao 2-1 na kuria betika ino kana bao ino ya mbere ifungirwo ni muthaki kana bao ya KCB ikiro gifungwo ni Brian ya Kim na bao ya AFC Leopards afungwo ni mundu gwitwo Musa Masika. Haya, mutengeri Enos Kereza kuma Pokoti ya Ithũĩro na mũnu nawe Brenda Tuwei kuma kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet nĩo maikorirwo magĩtugwo mahenya-inĩ ma gwetha mbeca cia gũteithĩrĩria harĩ mĩrimũ The rest haijakuwa rahisi penye na train it is very cold na ni mist but here imekuwa joto sana. Last weekend nilikuwa nakimbia 10k 10 was position 5. Leo haijakuwa rahisi vile but nimeng'ang'ana, sikuwa natarajia hii. Huko Iteni inanyesha mist na ni baridi sana. Mimi ni furaha sana kwa kuja hapa, ni mara la kwanza hapa West Pokot, and we're very happy to celebrate this very August celebration for DNDi. It's the 20th anniversary. They've been doing a fantastic job in curbing neglected disease and offering treatment for the people of West Pokot, but also largely in people in rural areas. So as France, we stand by DNDi, we stand by the local government of West Pokot, by the government of Kenya, to eliminate together those neglected disease and offering treatment for the people. So very glad to be here and very glad to be part of the celebration. Asanteni sana. Thank you. Na riboti iyo ni iraikoro igitutirihira mohoro hwaini wa omothi ngatho cia mwanya kuri we Waikoro gitwirorera gukore kwa Muthingi TV na ngatho cia mwanya kuri andiki aito aria matigirira ati riboti ici cia gukinyira na njira nginyaniru. Ben niwe uma mwena wa kamera, mundu gwetwa Aizo na uma kindu gwetwa graphics Atael anake ni uma directing producer wa mohoro yuma Murugi Job na producer wa sports kana wa mathako akima mundu ogwetwa Oscar. Nie etushemanie kiumia giokite kwa ihinda riri riu tuthie weekend tuthie na ithuĩ tukanyitanĩra na andũ aitũ nginya hĩndĩ ĩyo njuge Ngai wa muoyo akwende akoige na kũrathime no ririkane atĩ wĩ wa bata raria mwaki.